Terakhir guys. Hampilah hompim palayung Gamcot. Tuh. Terpakai. Oke guys, balik lagi dengan gua Kusiki Official. Nah, kali ini kita akan buat challenge ya guys. Iya. Nah, kita akan buat challenge. Nah, challenge-nya gitu. Ini ada apa ini namanya? Kontan sama krim kue ya guys. Nah, challenge-nya itu kita berempat akan bermain home pimpa ya guys. Nah, yang misalkan yang kalahnya itu satu orang, yang tiga itu gini semua, terus yang ini gini ya guys. Nah, jadi 3 lawan 1 guys. 3 lawan 1, yang nyoretnya 3, yang dicoret 1 orang. Yang nyoretnya 3 orang, yang dicoret 1 orang. Biar cepet cemong. Biar cepet cemong katanya ya guys. Nah, jadi glowing. auto barbar anjir. Oke, kita mulai. Coklat gaskeun atuh. Kira home pimpanya sampai gambreng doang apa pakai maija, pakai baju rombeng? Gambreng aja biar gambreng biasa. simple. Siap, 1 2 3. Hompilah home pimpa layung gambreng. Anjing. Goblok. Ada. Mantap. Tai, gue yang opening, gue yang kena. Mantap guys. Anjing, udah panas. Ulang. Oke guys, jadi kali ini dia yang kena. Oke, kita hompilah home day ya. Yo, lagi. Hompilah home pimpa layung gambreng. Anjing, Bang. Hompilah home pimpa layung gambreng. Anjir. Nah. Nih guys, lihat guys. Betul kelihatan nggak sih guys tangannya? Oh, tangannya kurang matang guys. Oh iya siap. Ini teh bau dikotok. Coba kameranya dia agak di ini ya. Bauin dikit. Kabayang euy. Bau pupur aja bau mayones. Kalau kena hidung mantep nih. Giung. Tahu giung nggak guys? Aduh. Ini bau. Giung itu apa ya kata apa sih giung? Kemanisan. Lendang kemanisan. Pokoknya nama ieu teh dicampurkeun 3 jenis. Oh, guys. Ontan kahijina ontan, kaduana teh krim, katiluna teh pupur. Kaopat mulai. yang nyolek. Home pimpa layung gambreng. Mantap guys. Ada irung dah. Biung. Ya guys. Can beak ya. Anjing. Parah. Mantap guys. Kurang guys anjir bersekongkol. Barbar. Nah, Ulang ayo. home pimpa layung Anjir. Ulang. Ayo beri temokeun ya, Pak ya. home pimpa layung gambreng. Home pimpa layung gambreng. Home pimpa layung gambreng. Anjing. Anjing. Anjing muka air beang. Mantap. Dicet aing. Anjir. Jalan. Curang guys ya guys. Bersekongkol 3 orang kampung. Bau guys, mantap bauna. Bukan kena ieu teh duaan guys. Mantap. Curang anjir. Dikit lagi abis. Siap. Turunin. Ya tinggal jelek aja nih di sini. Lumayan. Banyak 4 kali lagi main kayaknya cukup. Pokoknya mah sacemongna beungeut. Hampilah home pimpa layung gambreng. Anjing kesaing di wae. Goblok. Baik.
Anjing apa sih mah ide? Jelas dari gua ini guys. Aduh. Nu ngadamel challenge beunang we. Mantap. Udah enggak ada lapak ini. Aduh. Mantap guys. Jadi makan ale-ale dulu. Tarik tuan dulu guys. Lagi. Hompe lah hompe palayung gamreng. Jangan deh. Anjing. Buat dendam. Dekat hidung. Biar agak bau-bau gimana gitu loh. Mantap guys. Jadi yang merajalela bukan guys. Bau-bau lumayan. Oke, hompe lah hompe palayung gamreng. Tuh. Hompe lah hompe palayung gamreng. Anjir. Hompe lah hompe palayung gamreng. Terus bayi lengan gila ih. Anjing aing. Ulah ukat tuh ada pamali. Kali. Ini harus pakai sabun apa ini? Astaga. Pokoknya nama glowing. Dijamin 100%. Sengi-sengi bau tikotok anjir. Giung euy deket irungnya. Anjing. Mantap guys. Serius. Anjing. Mantap. Baunya bikin lenang. Anjir lenang nak. Ini dari ontan kayaknya nih, campuran ontan. Karena saya legend, saya nggak kena. Ulang. Hompe lah hompe palayung gamreng. Hompe lah hompe palayung gamreng. Anjing ya kan itu ayo. Anjir. Anjing sah. Irung baik. Deket irung. Mau Dekat hidung nikmat ulah. aja. Dikit anjir. Mantap. Bau. Ini harus agak dicolek-colek dikit guys biar bergunung-gunung kayak itu guys, teh munding. Dai munding. Apa teh munding Ya. tuh guys? Meni nepi kena mun-munan geuning bauna. Mau muntah tadi. Kawas lempok guys buna teh. Udah berapa menit ya? Baru 8 guys. Dah. Pokok namanya papatah we. Deui sok. Biasa Lagi nih. kehidupan orang Bandung. Lagi. Serak. Masih Hompe lah hompe palayung gamreng. Mantap. Hompe lah hompe palayung gamreng. Tuh. Hompe lah hompe Curang aja sekongkol dari tadi. Orang anjir. Hompe lah hompe palayung gamreng. Nah, tuh. Oh, kain, Hompe lah hompe palayung gamreng. Ah, seru banget. Licik euy mah. Lak-lak gimana yang ada ambil? Aduh. Hompe lah hompe palayung. Tumpat dinding. Josh. Tumpat dinding. Josh. Entar. Guys, karena ini dia lagi pertama guys. Kita pakai 3 jari guys. 3 jari guys. Aduh. Curang soalnya dia enggak kena. Yang penting mah hayu. Kena untuk Dia ayo pukulan. Anjing. ini teh campur aduk bau setan bau nas. Ini untuk bau cici. Asli guys, baunya kayak bau itu. Saya kuat. Saya legend. Saya nikmati. Air mata gua mau keluar anjir udah merah. Kena. Bau. Menit tunggu nah ieu nah hirum. Kalau udah kena di hidung mantep guys baunya. Anjir bau pisan. Enak dimakan. Lanjut. Ayo rombongan. Ngorong ini. Anjir. Guys, era guys ditinggal itu. Oh, tapi jadi nama si cobreng. Aduh. Duh. Asim kan. Yo. Ada ide si Dionan ya. Anak CKB. Jadi dia sekongkol guys tadi guys. Jadi Aing mah Buyang ditaplok. aja.
Kalau dia kena ya guys, ini berarti langkah terakhir ya guys, kita vlogin semua guys. Pokoknya banget alus. Insya Allah 100%. Mantap. Hompe lah hompe Pak. Kadah. Apa ai abi? Karena untuk. Hampir lah. Pupur nama disusut aing mah. Oh, pakai pupurnya. Kadahar. Aya abi na untuk saya kena. Tiang gugumu lah. Pokoknya mah ieu teh nikmat. Jadi Hompe lah hompe palai yom gambreng. Jeng. Hompe lah hompe palai yom gambreng. Hompe lah hompe palai yom gambreng. Tuh. Mantap kan guys? Mantap ini. Pokoknya mah Gua gak terima guys, asli guys. Aduh. Anjing kena rambu. Guys. pokoknya mah Tanah irung guys. pokoknya mah isuk teh jadi heran. Guys, Gua kalau masalah bau-bau kalah guys, asli guys. Baunya nggak kuat. sumpah guys. Bersih anjir nih gak kebagian. Ya guys, Ini juara kayaknya guys nih. Aduh. Intinya namanya itu karena huntu ya. Nyelap. kena gugusi. Guys. Aduh. Hok, belah deh. Aduh. DJ dah. Udah mau habis anjir, dia nggak kena. Hok, hompe lah hompe palai yom gambreng. Aduh. Palai yom gambreng. Alai yom gambreng. Tuh. Mulak aing kabe ya, aing. Alhamdulillah. Guys. Kayaknya sekarang dia jadi juara guys. Tuh. Kalau kalian linknya nyampe 1.000 ke atas, gua ulang lagi challenge yang kayak gini guys. Pakai tai Kita guys. ganti yang pakai yang lebih lebih bau ekstrim pokoknya. guys. Pakai Yang lebih bau. Dan jangan lupa subscribe juga guys, share lagi guys. Kalau ada saran komen aja guys, pakai apa yang ieu teh mantap pokoknya. kayak lebih mantap Oke. di kebo. Gua pakai 3 jari guys. Awas jangan lupa guys. Udah belum? Belum. Tongkar Oh, udah. Hah? Gitu we tah. Enak kapan? Picuk. Aduh. Kakasepna. Guys. Kenapa lo anjir? Guys. Aduh. Giung pisan euy. Aduh. Hah? Hasya. Nu tadi di pranknya. Oh, baru mana? Mati guys. Ada telepon Udah barusan. biarin. Biar aja. Mungkin yang nyasar. Ieu teh maskeran 2020 tahun anyar. Ini Masker tambah lagi atau udahan nih terakhir? Tambah lagi, guys. Anjing ya. Nah, iya. Baru berapa menit tuh? 10 13. 13. Dion ya. Terakhir ya. Sampai Dion ya. Terakhir guys, terakhir guys. Hompe lah hompe palayung. Gamcot. Tuh. Terakhir guys, dia juga kena guys. Jadi kita pembersihan ya guys tadi. Dikulek guys, guys. Dibeakeun ieu mah. Pokoknya nama dibeakeun. Ah. Tuh, ieu mah diurut ku aing mah. Pokoknya nama ieu mah nu pangnikmatna tungtungna ya. Pokoknya nama. Yang terakhir apes pokoknya nama guys. 4 jari sekaligus 4 jari ya biar mantep ya. Gua enggak terima, guys. Dia udah colek Namplok gua kayak berapa gini, kali guys. nih anjir. Pokoknya Saya mah kita ukir guys. Gak kelihatan kameranya. Kita ukir sini hidung terusan sini guys. Nah, pokoknya pas bersih muka itu. Sini guys, sini. Guys, kita pakai sunlight kayaknya guys. Ini guys, lihat guys. Guys. Ah, mantap. Kampret. mantap guys. Pokoknya mah ieu teh mun garing teh gejet-gejet jika di masker. Di masker anu ini di apa? Masker termahal kalau mau beli ke sini. Cuma 500 lah. Ngaraciknya lira. Insyaallah saya. Insyaallah. Besok glowing. Insyaallah. Oke, jadi videonya sekian dulu. Nanti kalau kalian banyak yang suka dan banyak yang komen, kita akan cari lagi challenge yang lebih seru dari ini guys. Dan jangan lupa Aduh. Komen. ikuti ya guys, subscribe, like dan share ya guys. Intinya komen silakan kalian mau challenge apa nanti saya insyaallah saya akan coba. Teh gebok gak apa-apa guys katanya guys. Bye bye. Balik lagi ke official. Ya. Bye bye. Ya.
Tuh. Nah, Jauhan. Gua udah bersih duluan tadi guys. Ternyata bersihnya susah anjir. Duh, sumpah ini baunya anjir. Mun gua mau pingsan ya anjir. Jadi kulit betul. Bersihnya juga susah guys. Anduk tuh di situ. Motor. Yang bersih tuh. Buat kalian jangan lupa subscribe ya guys. Kita berani kayak gini buat bikin konten dan bikin keseruan untuk kalian semua guys. Ini kasihan yang mau bersih-bersih anjir, susah banget tadi gua. Susah. Udah berapa kali cuci muka. Saking parahnya gue pakai sabun colek anjir tadi. Suwe. Oh, tinggal nih. Aja ini. Pokoknya mah ngilap di komen, kangen bahasa Sunda mengerti we. Tapi ngangot tai, udah bisa bau. Tangan udah kan. Pakai sabun.